Slaven Belupo Gorica 1-0, velika 3 boda uzeli smo uz trojicu debitanata u prvenstvu HNL-a. Dvojice su ovdje s nama, redite da upoznate oni na kojima svjetoste, one čija ćete imena dobro upamtiti. Filip Kutliša, Leon Geci, dečki, velike čestitke na pobjedi. Hvala. Tako je, ajmo prvo sa Leonom. Leon, ti si već imao u biti utakmicu seniorsku u nogama, igrao si u Kupu Rijeci. Da, pa evo ga. Bilo je odlično tamo debitirati, pa evo bilo je i tu dobro. Bilo je ljepše ovdje na domaćem terenu, pred domaćim navijačima, tako da. Evo. Filipe, zove tebe, ovo je za tebe neke novoga. Pa je, evo prvi put sam iskusio seniorski nogomet, domaća publika, sjajno iskustvo. Da, debit sa 17 godina. Tako je, da. Treba reći da si još i kadet u biti, ti si kapetan jesam, kadeta, igraš za junior, evo sad i za seniora, na sve strane si. Ha, da. Da, malo da se predstaviš od kud si. Pa iz Popovače sam, U Sloveniju si došao već pa 3 godine. 3 godine. Da. Tako je. Leone, Ja sam tu od, tebe Koprivničanci dobro poznaju. ja sam tu od malih nogu, tako da. Da, dečki, kako gledate na današnju utakmicu? Eto, istrčali smo bez 12 igrača, no vi koji ste bili na terenu, ostavili ste srce na njemu. Pa uvijek treba, koliko god prilika dobiješ, koliko god minuta ti se pruža, trebaš sve dati, sve ostaviti i evo, prilike će dolaziti još. Tako je, da. Filipe, vjerujem da ova pobjeda i ova predstava pred domaćom publikom puno znači. Pa naravno, uvijek pred domaćom publikom, iako te ne znaju ljudi, uvijek će navijati za tebe i bodrite, što je najvažnije. Tako je, da. Ovaj tjedan ova vam je bila treća, u biti 4. utakmica tjedan dana za vas. Pa je, da, bile. 3 juniorske, jedno je bilo finale kupe, evo sad seniorska. Pa malo je bilo teško poslije finala, ali evo ga, jučer smo se vratili, jučer smo pobijedili Varaždin, evo ga danas i Goricu ovdje, tako da uspjeli smo se vratiti na noge. Trener je pokazao da računa na vas, gledat ćemo vas i u posljednje 2 kola SHNL-a, kako gledate do kraja prvenstva, što nas čeka Dinamo po Osijek. Pa mi se nadamo svojih 6 bodova da ćemo pokupiti, a dalje ćemo vidjeti. Dobro, treba biti optimističan. Dečki, hvala vam na ovom predstavljanju i sretno u karijeri svakako. Hvala vam.